Childline Nongstoiñ Social Service Society menhakakat nreutrek unai weng arjar arpau lengba ka Childline India Foundation kalayai biteng ban Rakhe ka Sngi Kyrpang ki Khynnah ka basita yo lenter kabala sedang nadu ka kat santrek unai weng hadu ka arpau trek unai weng arjar arpau ya kata ke jing Rakhe la penlong hamadan New Nongstoiñ harangkat ke jing don lang uba W Shabong DCPO ke West Castle District kum ukongsan bat ikong nelawan yang Women Police Inspector Nongstoiñ kum isembut kongsan. Kum juru upadar George L. Jarain, Director ke Childline Nongstoiñ Social Service Society, uba N. Nong Dekar, MDC Barim, uba Adventure Bekpat, Center Coordinator Childline, ikong Maya Sosyang, agan wadi mau bersyam, kit khot jong ke Childline Nongstoiñ Social Service Society, ki Khynnah red bat kiwei-kiwei. Hakate ke Sngi, kum si bynta ban pen i ke jingya long parlok, bat ki bala he laksan. La penlong ru ya kejing tek ba markel yang ya friendship ban hapadang ki Khynnah red bat ki officer bat ki riurang ba ki bedan hakate ke Sngi te lada ki Khynnah ki dakat mo ki syukur ki lekri no kam sniuru kam ngihap keno anu ngihap keno ki bala he namar ki Khynnah ki pe ki bala he mangi ki ba he mi de ai nuksa ba bhai ti Khynnah hikai me pi ki good touch on ki bad touch la hikai kita nem ki kenjab ki bynta jong kamet bangim dei ban sha ya no ban kta te lada dan bakta pan ni de ban lem no ngi ban hab yang thu ki email pa ani ki police la ni ki Childline ani ki ramba dong ki bla ramba sanganum sngaw ta ke ko ai fi bro ba phin ye thap ti na mta jong fi se mta ka se thap ti bu ko ma ini ada nggak kalau begitu benar nggak nomor bag lah penong perlok ingat saya kumbuangi iba mana yang dia kundu serok bro saya keren mah temen tanya long perlok temen kok belum best friend banget traktir dong kok long best friend aduh mana yes tu tengah abon perlok ha tu dah dari beli serok bro saya keren mah komisi perlok ini oh tapi office jong ni kadang ke office ke bapak je fikir kena parok apa kat prasnam ke bapak je ke hok zong fi dai si osngong ki kentien ki biki ong ba ki Khynnah kedai ke lawai jong kari jong ni si osngong ta kentien dai yang tapi dai si sha nomor la sha la si Sngi da ke jing menot jong fi pislong ki officer pislong ki police pislong ki ba tre Childline pislong mo ter gunta te mo fi dai ban pe ya ka jing roi jong ka ri pun bah kita fi pun bah nanti dah bisa nak bank bisa shop di balik sekolah balik kita hok fi pun bah mau tapi siapa sekolah yang kita hok fi fi se ki Khynnah fi don khubor ke baklanya orang orang fi pada ki Khynnah fi don khubor fi don khubor babin pendan kami kita khubor dan kami mereka ban bantu ki hok fi to sebentar Richard dai ikwa balik school kata kadai ke hok jong i dai nam dai to sebentar dong menta em Richard na school ra ma na school ra dai sebentar email pa jong Richard imla ban balik school dai ta kumnong in le kata to kawai ngalak ngan ong fi ba dai hakta ka bynta dai pila ban pentip ci Childline pila pentip ci ngiru nomor sarkar ka ong ba apo ka sausnam ka don free and compulsory education dai nam dai